Mu karere ka Musanze umugore akurikiranweho kwica umugabo we amwicishije ishoka. Uyu mugore w'imyaka 30 wakoze ano mahano n'amadega byongeye gutera benshi kwibaza icyateye uyu mugore kuba yakoze ibikorwa nk'ibi ngibi. Biravuga ko yanyweye inzoga akazihaga, nyuma yo kunywa inzoga agakora ibikorwa biteye ubwoba byo kuba yatema umugabo we akamukata umutwe akoresheje ishoka. Ndetse ngo biturutse ku makimbirane yo kuba umugore yiriwe mu kabari ndetse umugabo akaza kujya kumucyura, ubwo bagataha batungana inzira zose. Ubushinjacyaha ku rwego rwisumbuye rwa Musanze bukurikiranye umugore w'imyaka 30 y'amavuko wishe umugabo we amutemesheje ishoka mu mutwe nk'uko byatangajwe n'ubushinjacyaha ukuru ndetse bwabitangaje mu mudugudu wa Musikera, akagari ka Runogo, umurenge wa Gitovu, mu karere ka Burera. Ijoro ryakeye nibwo uyu mugore yakoze aya mahano nk'uko bisobanurwa n'abaturanyi ndetse n'abana ba nyakwigendera. Uyu mugabo yavuye mu rugo ku mugoroba agiye gushaka ikiraka araza gukora mu gitondo. Ageze muri santere ya Gitovu asanga umugore we asangira ikigage n'abandi mu kabari ndetse yanasinze. Kubera ko umugore we rero yari yarihamije ndetse yamaze no gusinda, yatahanye n'umugabo we bashyamirana umuhanda wose. Iyi nkuru ivuga ko bageze mu rugo umugore yafashe ishoka ashaka gukuraho urugi rw'inzu bari batuyemwo, mu gihe umugabo we yamwingingaga ngo amubuze gusenya urugi. Umugore yahise amuhindukirana amukubise yashoka mu mutwe agwa hasi ahita apfa. Icyaha cy'ubwicanyi buturutse ku bushake akurikiranyweho giteganywa n'ingingo y'107 y'itegeko nimero 68/18 ryo kuwa 30 z'ukwa8/2018 rigena ibyaha n'ibihano muri rusange, aho riteganya igifungo cya burundu n'ikimuhama azahanishwa igihano cy'igifungo cya burundu. Dusubire mu karere ka Nyanza. Ingunguru itekerwamo kanyanga yaturikanye abari batetse kanyanga, umwe ahita ahasiga ubuzima nta kabuza. Urwego rw'igihugu rwa polisi rukorera mu ntara y'Amajyepfo rwemeje ko mu karere ka Nyanza abagabo babiri baturikanywe n'ingunguru ya kanyanga, umwe agakomereka bikomeye akaba yajyanywe ku bitaro, kandi bakanavuga ko mu gihe azaba yakize azajya gukurikiranwa mu mategeko, mu gihe uwa kabiri ari nawe nyiriyo kanyanga yahise ahasiga ubuzima. Abantu babiri bari batetse kanyanga cyangwa se ikiyobyabwenge cya kanyanga baturikanywe n'ingunguru, umwe arapfa undi arakomereka bikomeye akaba arwariye kwa muganga. Abantu babiri rero batekaga kanyanga nuko nk'uko byabagendekeye mu ijoro ryo ku itariki 30 z'ukwezi kwa 9 nibwo mu mudugudu wa Kigarama mu kagari ka Nkomero mu murenge wa Mukingo mu karere ka Nyanza humvikanye urupfu rutunguranye rw'umugabo witwa Edouard Nabanganyimana, bikekwa ko yari atetse ikiyobyabwenge cya kanyanga mu rugo iwe. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo CP Kamanzi Hassan yabwiye igitangazamakuru Umuseke ko ingunguru yari itetswemo kanyanga yaje gushyuha iraturika. Nyakwigendera wari kumwe n'undi muntu witwa Nizeyimana. Uyu mugore ukomeretse bikomeye akaguru n'akaboko by'ibumoso. Umurambo wa nyakwigendera wajyanwe ku bitaro bya Gitwe mu karere ka Ruhango kugira ngo ukorerwe isuzumwa. Uwakomeretse bikomeye nawe akwitabwaho n'abaganga mu bitaro by'Igitwe. Umuvugizi wa polisi mu ntara y'Amajyepfo CP Kamanzi Hassan avuga ko n'ubundi uwakomeretse agomba gukurikiranwa. Yagize ati uwakomeretse ari kwitabwaho ariko niyoroherwa n'ubundi ubugenzacyaha RIB buzamukurikirana ku gikorwa kitemewe cyo guteka kanyanga yari arimo akora. Umukingo mu karere ka Nyanza rero hakunze kumvikana ibikorwa nk'ibi ngibi byo guteka kanyanga. Umuvugizi wa polisi avuga ko gucuruza, gukora, kunywa no guteka kanyanga ari ibyaha bihanwa n'amategeko. Avuga ko kandi n'abantu babikora ingaruka zikaba gutakaza ubuzima, kandi azi neza ko bibujijwe azajya abikora. Polisi ikamufata azajya ashyikirizwa urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha RIB kugira ngo akurikiranwe kandi ahanwe by'intangarugero hakurikijwe amategeko. Uwo nguwo rero wakubise umugabo we ishoka akamwahuranya akamwica, ubu ngubu rero akaba ari gukurikiranwa, ndetse n'uyu nguyu wa kanyanga nawe akaba ari kuvurwa kugira ngo azakurikiranwe. Nyakwigendera we nta kindi gisigaye usibye kujya gushyingurwa
kugira ngo wenda ibintu bijye mu buryo. Kanyanga sinzi amategeko ayihanira gusa urumogi rwo iyo bagufatanya urumogi niyo byaba ari ikiro kimwe cyangwa se ari kamwe gusa ubaye urucuruza igihano kiba ari igifungo cya burundu ndetse n'ihazabu ya miliyoni 20 z'amafaranga y'u Rwanda, kandi nabwo ku mpamvu nyoroshyacyaha. Nanone usubikiye Imana iguha ibyo kurya, amafaranga ndetse n'ubuzima buzima.